Jesus. Hallelujah. Noma ngidinwa indlela aphela man yongisiza impela kuyo yongisiza impela yes umzuzu naye nanxa ngidinwa indlela nanxa ngidinwa indlela aphela man yongisiza impela kuyo yes yongisiza impela yes umzuzu naye. Glory to Jesus. Hallelujah. Umzuzu. Hallelujah. Noma seng 5 minutes. Umzuzu na Jesu uyayenda inguquko. Glory to Jesus. Umzuzu ebukhoneni bakhe kuba ngazuthi tonke tinto lebedikuhlupha adzange setikuhluphe ngoba uba refreshed in his presence. Glory to Jesus. Siyavusela kubobabe nabomake nalabasha bonke egameni la Jesu. Sisenkonzweni yekuthandaza, thandaza nawe. Hallelujah. Sinemashuni ethu sithathe emashuni lamasha 2026, a year of excellence. Ayibongwe inkosi. Glory to Jesus. Sisebukhoneni baNkulunkulu. Kukhonda kwethu nekufuna uNkulunkulu kwethu akusilo lide enkosini. Siyabonga nekubona inceke yaNkulunkulu. Awayibongwe inkosi. Praise the Lord. Siyajabula nkosi yami kuvakashelwa dinceke ukuthi asimakadze emthandazweni. Sibonge ukuthi nilwile nabangemasotsha namhlala ama temperatures athe kushona phansi kwehla nelitulu lachubeka lana langayekeli. Kepha nithi 2026 a year of excellence. Glory to Jesus. Ngumnyaka weku-excela lo. Ayibongwe inkosi. Ngumnyaka weku-excela lo. Nalabafundzako kufuna batifake kulokuthi lo mnyaka lona ngumnyaka weku-excela. Mangitsinza liphepha nje akuvele kube nemehluko. Bothishela bamangale ukuthi uyathi bani simata la kubo 50 yini ngathi sewuhamba la kubo 95 kwendekeni kanti uthi commit excellence. Ligama la Jesu alibonga ngoba lento yekuphumelela iya ngesinqumo. Aya ngiphinze lento yekuphumelela. Uyabona umuntu noma ngawuthengisa banana laba labaphumelelako ekuthengiseni banana ngilabane sinqumo sekuphumelela. Uma ubona umuntu nje athengisa banana noma emantongomane nawe bese uyacupha uthengisa liviki bese uyayekela. Laba labende isinqumo bathengise ngalenye ilanga babuye nelishumi nakusasa bavuke nawo. Bese emva kwalokho babona bane supermarket ucabanga ukuthi bamane behlelwa yisupermarket. Hayi isinqumo sekuphumelela. Sinqumo sekuphumelela sibita abantu labatabana naku lokutawusho nginamavesi singakabiyele emakhaya. James chapter 5 verse 17 na 18. James chapter 5 verse 17 na verse 18. Jacob chapter 5 verse 17 to 18. Elijah labe ngumuntu afanana nathi wakhuleka ngekunxusa kuthi lingani langadelana emhlabeni iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha waphinze wathandaza laseliyana futhi litulu nemhlaba waphinze wathela tithelo tawo. Amen. Praise the Lord.
Siyalemukela ke live laNkulunkulu ngekukholwa egameni laJesu. Amen. Bazalwane sisemthandazweni sichubeka nenkonzo lesikuyo yemalanga ekufuna buso baNkulunkulu. Enhlitweni yami kuhleti lenzaba to challenge us on the virtue yekubeketela kulento loyendako. Igama la Jesu alibonga. Kuthandaza ngesineke. Uma ufunza incwadi yezenzo liBhayibheli kulo chapter 1 likhuluma ngekuthi emva kwekuthi Jesu athathwe lifu aphakame bambona hamba. Ngiyacabanga ukuthi mababona Jesu enyuka labanye kwabakhona ukuthi laphela lithemba lethu. Kepha bayithatha instruction ya Jesu yekuthi baye ku-upper room bahlale eJerusalema azefike. Ligama la Jesu alibonga. Uma ufunza liBhayibheli likutshela ukuthi they were praying continuously lapha ekuwaiteni. Ligama la Jesu alibonga. Kunetinto lothola ukuthi tiyasigeja noma ke tinto leti bese siyatiluza ngoba mangikhuluma ngegeja ngente kucabangela obekufuna ukukushaya kwakugeja. Ngikhuluma ngalesi tiluzako. Kunetinto lesitiluza ngobe site ivirtue leye kubeketela kulokuthandaza lesikuthandazako. Ligama la Jesu alibonga. Ute kulomthandazo uyicele lento. Nakusasa ute kulomthandazo uyicele lento. Hayi ngobe awukholwa lokwayitolo. Wenda nakulokuthiwa sineke kulokuthandaza lokuthandazako. Ngimangaliswa ngilenzaba ya James. Lalandzisa ngayo ngemprofeti Elijah. Ubeka inkulumo James lemnanzi lethi Elijah was a man just like us. Elijah was a man just like us. Uyathi ukuthi noma ngabe ubhekene nebulukhuni lobunjani ufuna ukukhumbule ukuthi Elijah the greatest prophet according to theology noma scripture. Elijah is not just a prophet but is the greatest prophet. Ngiko lapha ku transfiguration kuvela yena ngoba umele ba prophet bese kuvela Jesu lomele imithetho yasimakatha. Ayibonge inkosi. It's not just a prophet but uma iBhayibheli kubhala lona lithi lo mprofeti lomkhulu lo hlonishwako ku Old Testament loyo mprofeti abe ngumuntu afana nathi. Hawu inkulumo letsini le. Ithi le nkulumo lokula kwenta lo mprofeti nani manikholwa njengalo mprofeti ningakwenda. Hallelujah. Lo mprofeti lo wake wathandaza ekwa Elijah bekubhosta ngaNkulunkulu wakho. LiBhayibheli lithi sive sakaIsrayeli anda umbukubusa kwaAhab. Sase siyeduka silandzela inkolo yaBhali. Kukhondwa tithixo. LiBhayibheli lithi Elijah wa challenge ke bonke ba prophet ba Baal kuthiwa over 400 prophets of Baal. Hey bese baba nengi labazalwane bakaBhali kusho ukuthi evangelism ngale kaBhali kwaku serious. Ngoba uyabona makuthiwa ba prophet bang 400 banganani balandzeli bakaBhali
lana kukhulunywa ngebaprofeti, bantu labakhuluma on behalf of Baal. Kwasukuma kodwa kwa-Elijah kwathi namhla ake kubonakale kuthi ngimuphi uNkulunkulu ekumele alandzelwe sive sema-Israyeli. Elijah ukusho lokho nayo imfihlakalo yembulwa nguJames kuthi abe ne secret yekuthi athandaze ngesineke. Kusho ukuthi uyenzabe nje Elijah ube nesineke sekuthandaza kuNkulunkulu ukuthi enough is enough with these Baal prophets and this religion ya Satan. Ngoba yonke inkolo lengasuye Jesu, lengakhulumi ngaJesu longumsindisi yakaSathane. Ngiyaxolisa kulaba ngivakwe emoyeni kude lengingakwenda kufuna ngikhulume liqiniso. Yonke lenye into lengasuye Jesu Kristu yakaSathane. Awuba ngabantu bangiyekelise kushubayela. Anginankinga kodwa batabe bakuvile lokho. Ayibongwe inkosi. Lenkolo ke yakaSathane le yaseyende sive saNkulunkulu. Samyekela uNkulunkulu. Balandzela umdumo. Lo mprofeti waNkulunkulu mawuyicabanga lento abebhekene nebulukhuni. Ngoba ngekwe democracy njengoba sesibuswa idemocracy emhlabeni wonke ithi makuvotwa vele bebatamshaya phasi Elijah. Ngoba makuphakanyiswa tandla ukuthi boba bangakhi la bemena Bhali kuvele ukuthi futhu. Bangakhi la bemena uNkulunkulu la nalo bengaphakamisa ngale akaphakamisi ngoba akade ukuthi laba baNkulunkulu njengoba bayifew makucedwa bata-21. Wema Elijah wathi namhla ake kubonakale kuthi ngumuphi uNkulunkulu kulabo uNkulunkulu. Ngoba mawuhamba naNkulunkulu awujaki ukuthi beke embili. Ligama la Jesu alibonga. Elijah wathi no, baprofeti baBhali akube ngibo labanikela kuqala bese bayathandaza kuBhali umechiso asiwudzingi namhla. Lo uNkulunkulu longiyena yena akehle nemechiso wakhe. Ayibongwe inkosi. Hey uyabona uNkulunkulu angathi abejabule kanjani. Ngiyakholwa abejabulile. Abejabule kakhulu ngoba yena akawudzingi umechiso ungumlilo loqothulako. Ngathi wathi Elijah wendani nje. Ngoba mina ngafika nje kuyavutha ngoba ngiyavutha. Hallelujah. Baqala ke baprofeti bathi shaya bentanjani bamemeta angathi abamangakhe kodwa iBhayibheli lisitshela ukuthi lilanga labanga kuyoshona. Labantu baqala ekseni. Hey bebatumisela ngalo Bhali. Very serious. Babethe Bhali nangu umnikelo wakho, shisa lo mnikelo. Phela uyabona ngesikhathi emadimoni ayenda magic maka odwa. Ngifuna ningive. Ngiko phela abantu bangaya le madimonini kunetinto lababuya nato. Bathi ha kuyasebenza. Ngilokuthi bekukodwa lokho emadimoni. Kuyakhona lokwenda imagic nyana kukodwa. Kwabekwa naNkulunkulu akwendi lutho. Hallelujah. Phela imagic bayenda bababodwa ukhaze bayenda baze bajabule bathi ha lento inemandla. Ababekwe la sibekwe la. Akusebenzi lokwaba kuvele kucime. Glory to Jesus. Babethe Bhali sikwethembile sike sakubona nani. Kwa Elijah kwase kuyabahoha. Ngitshele phela abantu la bana uNkulunkulu wabo but lona lomunye umzalwane lona uNkulunkulu wakhe une authority yekuthi manini encenye
encenyulele Elijah ke yabachaphaza encenyulele ake nizame kumemeta kakhulu. Hallelujah. Yini lenika Elijah iconfidence ube nesineke emthandazweni anaNkulunkulu wathola iassurance kuthi njengoba ngiya enzabeni kuyowenda sibonakaliso sekuthi wena uNkulunkulu mbamba utawuhamba nami. Ayithole le confirmation. Ligama la Jesu alibonga. Uma sekufika ke ithena yakhe iBhayibheli lithi Elijah wathi asathi uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe umlilo abe udla umnikelo. Mawungacabanga lokho sikucabangela nje singathi wathi makasathi Elijah uNkulunkulu kaAbrahama wathi uNkulunkulu uyangibambelele Elijah. Bavele behluleka laba. Uyangibambelela angivele ngento enjalo. IBhayibheli lithi Elijah abethide kulowa kakhe umhlatshelo lo akaNkulunkulu akuthelwe ngisho emandi. Kube mandi kuthi nde wathi makehla uNkulunkulu wadla lo mnikelo wakhotha lamandi koma kwasha yonke into akaqedzi nekuthandaza Elijah. Akuphelanga ngiyabona 5 minutes akaphelanga phela makuthiwa nje wathi makathi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu wabadla lo mnikelo. Seyiphelile le lokuzana. So uphelele lo mquthelwano. Emva kaloko kwaElijah kwase kuthatha inkemba ngoba phela sivumelane besithe lona uNkulunkulu longeke aphendule kubulala abaprofeti ngoba kusho ukuthi bakhuluma emanga kulabantu kwekuthi le ndi yasebenta kanayikho. Hayi kwase kuyabalola 400 were slaughtered lapha eNzabeni. Emva kwaloko sive saka Israel uNkulunkulu wasenta sakhanyelwa ngilokho ukuthi ningihlubukile kodwa ngisekhona. Igama la Jesu alibonga. As we commit ourselves in prayer and fasting, sithandazela ukuthi nalaba phelelwe ngemandla nalabadzangele babone ukuthi lo uNkulunkulu usekhona. Ligama la Jesu alibonga. Kuyenteka timbi tishaye bantu bese babona ngathi kukhona emathemba lakhona ngala emaceleni kulamalanga futhi kuya ngekubabhedi wakubi. Ligama la Jesu alibonga. Hayi bantu bayaphuma balanza tinshwanyana kukabi kakhulu. Nalobo ubathemba nje uthi awuyathi bengimethemba sibanibani. Umbona sibanibani naye sekathi hayi ngemandi nje ngiwakhe empompini. Ngase ngiyathandaza ligqobo lwehlela kulamandi. Kahleni kusibuyisela eyiwashweni. Sibuya khona tsine ungete wasiyenga lethi washweni. Ayibongwe igospel. Phansi ngemandi phansi. Glory to Jesus. Singamane sibe unpopular. Uyabona kona asingenelani ke nalento yabo popularity. Sinenzaba naNkulunkulu wasezulwini. Kwekuthi abonakale in the midst of deception. Nala kungene khona inkubevana kumadimi emhlabeni, but let the light of Jesus ikhanye ithi ba nabantu babone sihambiso kwakhe. Glory to Jesus. Bible lithi Elijah was a man like us. If Elijah was able to challenge
people of his generation about his God, nathi we can challenge this crooked generation that there is a God in heaven who is above all. The challenges la kungethu umhlaba, they are an opportunity to display the greatness of our God. Ayibongwe inkosi. The more simo ngathi siyahema, the more le platform ivuleka yekuthi kukhona uNkulunkulu lomkhulu kakhulu. Ligama la Jesu ngiyacela lona libongwe. Ligama la Jesu ngiyacela libongwe. Kuthiwa ke Elijah wathandaza ngesineke kwekuthi lingedelana iminyaka lemithathu. Yeloko umuntu kwaku heavy lapha ka spirit. Kwa commander in the spirit wavala kuthi kungabikho imvuna lena kaIsrael kuzokusho mina. Lisho njalo phela iBhayibheli. Lithi Elijah wathi lingedelana ngize ngisho. Athela tithelo tawo. Yena loyo Elijah lo akhomanda, iBhayibheli lithi wabuye wathandaza kwekuthi salelina. Igama la Jesu ke alibongwe. Uthi ke lolo bhalako la, the prayer lapha ngenhla ku-16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Umthandazo wemuntu lolungile uyingoti embusweni kaSathane. Umthandazo wemuntu lolungile uyingoti lapha kaSathane. Ligama la Jesu alibonga. Uma sivale mbamba ngalomthandazo, kufuna sivale ngendlela yokuthi la ngetulu kwaleli sonto kuyoshona etulu kungendluli mthakathi. Sengisho ma serious mbamba ngekuthandaza. Akufuneki ukuthi umthakathi uyandiza nje angandiza andize across la sithandazela khona thini. No. Funa kube nemlilo lo wenyuka uyezulwini. Athi makathi usingihla akhanze kunemalanga bemlilo continuously lavutsako ngoba kunabo Elijah labathandaza. Kunetinto lekufuna sente njani bazalwane. Makhona lesikubona ukuthi akuhambi kahle noma kuhulumende noma ku7 sinawo emalungelo ngekwesinkulunkulu ukuthi sikuvale lesingakufuni ukubona kuqhubeka. Abanye bangibuka bamangala ukuthi no kufuna silobhe through MP ayolobhisha baphikisane lendazi. Aya baphikisane ngalokunye thina lesifuna ukukuvala sikuvale. Ayilabanye bangiva. Jesus. Lesikubona ukuthi no lokhu ngathi kumonakalo siyakuvala. Sinalo lelungelo. Ngichallenge your faith. Asibo abantu bekulandzela nje ukuthi ngoba sekubhekwane nakubhekwane awuvele siyaciletheka sibheka. Hayi, sibantu beauthority. Elijah wathi ngekubona sive sakaIsrayeli sihlubuke uNkulunkulu. Wathandaza ngesineke ukuthi uNkulunkulu ngicela lingani 3 years kuze lesive lesi sitobuyela kuwe. Ligama la Jesu alibonga. Wahanja watshelwa inkosi ukuthi Elijah nguye lovale elitulu. Yabethe iyamfuna wathi ngalesikhathi aphuma asabuya. Wabuya embethe iauthority. Yangakhona ukuthi ngafeyisana naye imbulale. Ngeja wayitshela ukuthi gibela inqola yakho buye
ekhaya ngoba imvula inkulu sengiyibitile njengemprofeti waNkulunkulu. Nabaprofeti bayitolo bebaze bathi, if I am a prophet of God, ngabe uNkulunkulu akakhulumi kanje? Bebakhona kuma kulokukhulunywa nguNkulunkulu kuthi noma ungabathembisa kubabulala, they don't fear because they believe kuNkulunkulu lomkhulu longehlulwa lutho. Ligama la Jesu alibonga. Sesithandaza abazalwane, sitawuthandaza sime ngetinyawo sonke. Sithandazela inzando yaNkulunkulu ayibonakale emhlabeni. Inzando yaNkulunkulu ayibonakale emisebentini etinkampaneni, ayibonakale nakuhulumende egameni lika Jesu lophilako. Haleluya. Ayibonakale inzando yasimakadze uNkulunkulu wasezulwini. Bonke labahlela bomnyama nekucinzetela nekufrustrate abantu baNkulunkulu, uNkulunkulu akabende babe exposed. Athi umuntu ahlelele indoda yakhe tebumnyama abe exposed, akhone kususwa sive saNkulunkulu sikhone kuphefumula. Ngoba khona abantu labasebenzisa ama-authorities laba khona kunyathela abantu labanye baze bahlubuke uNkulunkulu bayofuna tinyangane bathakathi kuze batoloya nabemsebentini ngoba babona kuyabhetha, ngoba libandla lithulile lithatha authority. Sithi ke uNkulunkulu wasezulwini makukhona abantu labenta bumnyama etinkampaneni, labanye baqasha abantwana ngekuqale balale nabo emisebentini, sithi ngegama lika Jesu ababanjwe bate uphuma lapha etikhundleni ngoba lokuganga lomkhuba wabo ebumnyama mawungaqhubeka ubese uba inorm. Sine as a church simele irighteousness yaNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Hawu nasenishayela phasi ngathi kunabo malume wenu labale. Ayibongwe inkosi. Noma ngasihlobo sami mangabe senda lowo mkhuba kaSathane siyawuvala nyalo sithi ngegama lika Jesu ababe exposed, ababanjwe lapha emahhovisi. Kungene nje umuntu kungakakhiwe eminyango ambambe kureportwa aboshwe nekuganga kwakhe. Ayibongwe inkosi. Asikangeneli kule nkonzo zokuzilela ukuthi sithole tingwa sithole nemapalishi. Sizilela inzando yaNkulunkulu iphumelele emhlabeni. Sime ngetinyawo sitothandaza. Ligama la Jesu alibonga. Asivele sithandaze nje singabe sihlabelela. Ngiyacela sithandaze sonke ngegama lika Jesu embikwaSimakadze uNkulunkulu wasezulwini. Uthi uNkulunkulu Elijah befana nathi, i-authority labenayo nathi sinayo. Asithandaze sonke. Babe wethu longcwele sime kuleli live laseSwatini. Babe wethu longcwele sime kuleli dolobha laseMbabane, lekulidolobha leli indlungulu yalelive. Babe wethu lo ingcwele la kushaya imithetho kwendiwe tibopho letinkulu. Siyathandaza uNkulunkulu wethu, sithandazela injongo yakho, sithandazela implani yakho. Konke lokuphambana nenzando yaNkulunkulu siyathandaza behlulekiswe, siyathandaza kuphele ngegama lika Jesu ophilayo. Konke labasebenza umsebenzi weminyama wekutinzethela lekuhlukumeza ababanjwe baboshwe umthetho njengoba ulisa umthetho ubaba labatingane
overthrow